Дмитрий Петрович Коркин атынан олимпийский эреллери белемнер чурапчытагы республиканская оғыз спортивный интернат осколата Россия граныгар тексен саңа жылы көрсө түйелбе элбе хоголуак гылдарыгар тымны оғоньор кехитин түңеттилер. Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчытагы оғыз спортивный осколатын коллектива быйыл Российской Федерация президентин гранынылан действуй ден благотворительный проегін балаган айыттан сағылан үлелеп бите. Түйелбе хеттонтан тақса ағым састақ жонығыр үтілік наскы күрдік сылас таңыстары байын түңетен атын арас көмені оңырын келділер. Оны бияға партнердар бұтынан болалар бұл осколабыт Улухан Иллах коллектива, салаятчыбы Николай Николаевич Гуляев, оны төрөпіттер бітін осколы хеттерін бартын түмер Оскола общественной телетете үлелер Коркинстен, салаячта Кадашевская Ольга Георгиевна, онна беги болохтох Ирина Магахымыт, салаячта Сидальшев, Роман Егорович бияха сүрдә улухан көмөң ороллор. Оттон бүгүн түйелбе доробияларынан качакта хоголоругар тымны оңнор кехитин туттарда. Бу кенне камсы кырыны утары оксогор бу түйелбеге олорор өрүн калатта ханялар оголоругар ону теңе элбе хоголохылларга саңа жыллага кехилерин түңеттилер. Оғаймақ соғытчы үйеруте бет долгутулақ түген болла. Бу курдук проект салгы үлелен келер сыл күйінігер түміктен ехтех. Онын келер сылға өссе де үгісілі күйдер. Онна республика бұд арас мұнлықтарығар олорар бары өрінәтчілер бітігер, кинлеп түріпіттерігер саңа жылынан Анна Семенова, Саха телевидениете, Чурапчы.